Goiro kedro kibwithe kantuko ya Jumapili no kuretera mantu yatiria kuoneka kathetune kamumero ratugetha tukuretera mbica ingi njeru mothia meru na tujutu tweru lekinya nende turikitio kinyanturene utirimana na wocho kirenkatho no ntuboto watambaru no kungwira miaka 10 yotangazaji bouma na weru ithira wiritho tuka Jumapili kuona mwanya yura tukureterete kire TV yeku. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia arina likithitie kwa tambaru thirikari ya William Ruto na kuwa state lunch no mwankaithire ya kwa mwithone wa Nkunga na araendete a Meru bakenda kurongoshua bateaniria mirandi ya bata waki boaro ya rais kieni kia ndege na kinya kieni kia golf nebukusiretie maoni mwanya na nikio tukubarua reto kuria maoni yaku ni yareku yuru de murandi yo maoni yaku ni yareku re wako kwa state lunch mwithone wa Nkunga eta na bere kwa na batu kilukira 23578 namba ya SMS na kinya kiri mitando ya tuyo kinyaniria kethira nkithoma maoni yaku yana tukudhuranite kiri nteto cia weru themwe Yara tukudhuranite kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mambra ya mwezi ukareka Meru Gavana Mutuma kiukia kanya kau kuringira thirikari ndebe mathiko ya barabara erwa kamwimbe ko bwithe karware atongeria baika wirane pakona Kyoto musafara yo miaka 10 ya Weru TV ukinya county ya Tharaka Nithi araimba mira kwa Gavana Mutuma mwanka Jumatano yiyete abunja mbundi ya mira kana bete koti Ako watone kiri nteto cia weru themwe muneto mathithio ni Purity Richard na ni Mutembe ya Dwande. Makurutu mwana kenda ya mirongweleru nguro murandi ywa Meru Youth Service dwarine bekiri thumbi kia thone kiria kiukuyirini Gavana Meru Mutuma Ntwethingia na mabisa bangi thirikari yawe rito baba monende baeta kubuithia kosi mwanya na ara mwari nyuma ya ungebo wete mubango yuchokete kumanira ngwataniro ire kujiria ati Gavana na MCA Meru Mutuma nongelete kuwa patire ungika wakibo aro ya rais mwithone wa Nkunga murandi yoyoretete maoni kulani kuma kiria Meru akiuria Meru batietikire kurongoshwa bateaniria mirandi ya itumi. Raymond Mwenda aina ripotie. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia na utongoretie mambura yekirwa nthumbi kwa ikundi kia bitano kia makurutu ba Meru Youth Service kia kibwithirito kia nine kia itoro. The parade discipline has been maintained by Regiment Sergeant Major Doreen Kindi. Akiereka itaka mambura yau, Gavana Mutuma na wete state lodge ya kwa Meru yere Nairobi akiongela kuwa miterere ya kuina state lodge yaure ya kwa ikethire ikurwa. President Ruto noe otwetekeria twake state house ereke thirere ya iyere ndene Kenya state house ya na yere Nairobi yeyete wakwa Meru arome na kabaraba nyiri bake yoto gotokindethia nyiro no ntwa anabao bena ngwe anabao imandaktare anabao bate kwenda kwithira bakeita nyanki kianine keu batethira be security kianine keu yao anabanka ba hukumia guo batwira state house yegakwa Meru no nto itogoita mete Meru bakire mete kana imete ya ne Meru bandere mete ka imete ya Meru ne Meru bandere mete ka imete ya andere ya Meru Owo gyaka nyumba kenda waka nyumba mundene oku no ita mutekenda waka nyumba no ndo baba otoyokia ufala ate to waka state house no ndo ito handete mete ito to handere yora yokethera ywe ya nyumba wakwa tweyo ritaitao toita yo mwa to hande mete tano twerita yo mwa state house ye wakwa to hande mete tano ko Gavana Mutuma na baete wirani arithiberia kiwanda kinene kiwakwa mitungu akiwa thirikari nene ni yene milioni 300 cia kiwanda kiu. Ere arithiba ng'ombe kwa wa ndere farmers tunajenga factory ya
skule Metongo ambayo tumepewa 300 million na national government ndio tuwe na chakula ya ng'ombe ama mifugo ambayo ni bei tutaweza kukidhi kama wakulima wa maziwa. And being Meru County, we are the best producers wa maziwa kwa Kenya yote, karibu in East Africa. Gavana Mutuma na wetete miradi ya weti na mbere ya thirikari ya Rais Ruto kinyanĩrĩtie ya Meru ĩrĩa ũkĩria cibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 amona waka bubu weru thoko ya Gakoromone. Maendeleo yaratokobwethia ndene Meru Teaching and Referral Hospital, out of collaboration with the national government that is represented here by the county commissioner and Mama Justa, who works in the office of the president. Gavana Mutuma na wete aeta na mbere kuwata thirikari ya Rais Ruto mbaru kumena ni miradi ya Rais Ruto araitia Meru. Sibitari twaewa bilioni 1.9 twaka sibitari yeto ya Mutindwa na iwana njeshi bawaka sibitari era so babwe boke yoka sua ate Ruto nethere areo one term babwe kaboka sua nonto siasa ne biro kuona ke mutongeria toro mwendete nonto ateme yako boyfriend yeku uteme yako girlfriend siasa ne biro kuona na bato tore Meru kwebyo to kuona kire thirikari ya Ruto ne tonete bilioni 1 ere waka sibitari ya Meru Teaching and Referral Hospital kiraito murongea uere siasa teo chore bwa mwekoro na mukuru keki ya Kenya to mwenere murano keki ya Kenya ni maendeleo yarato kuona tore Raymond Mwenda Nteto cia Weru. Musafara wa Weru kungwira miaka 10 ya kumere kwa mbirudu arene yokinyira county ya Tharaka Nithi. Akarina mashabiki ba Weru ne bomirete bonene okenera mwago yu na kinya kwa mukira biewa kuma kiria watimbaru. Weru TV ntuku ya kiumetwa kungwira miaka 10 yo kuretera nteto na rato ukunde mwago yo mwanya munono ntubo wetenera batwe ko kaita ka miaka 10. Mutugikare na ribotie. Nyuma ya miaka 10 ya kwanjirwa kwa Weru TV kathetune Kamumeru TV eje netre na mbere gutambata rungu monga kwanda nkunyome ya kaunti ya Meru na narua ni ntuku ithatu ya musafara jo Weru TV na FM jo gukungwira umbani bo arabari ongete thokone mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi ndienda kuona ngere kutokeza na kiankadisha Weru TV miaka 10 kaita Weru TV akariba goko bedra bakiona na gikeno kyao kya gutirimana na tangazaji ba Weru na bakiuga bo bageta na mbere kumigwatira ta mashabiki bao kenda bakethra bagikungwira miaka mingi nkurukia umbani nitokenete sana ni Weru TV na Weru FM nego toriongera goko nitokenagana news ciao nteto ciao na mipango yonde ya Weru TV na Weru FM kwira Weru FM na Weru TV congratulations on the bokinya miaka 10 na bendere nondo batu twithera twi mashabiki ya Weru umarukire mwanko tuko na mono news cia the mwanusi na cia ithatu anusu na ipindi vya Weru FM na congratulate Weru TV na Weru FM kwa kufika 10 years tunawapenda sana na Mungu azidi kuwazindishia baraka. Kambuni mwanyira chedrete kigwata Mbaru TV na kamemeka Weru beta na mbere kuona kanya kake gakwendia biashara chao kere mwingi. Meru University of Science and Technology kuna kwetu nchero ni tuna courses nyingi, tuna course ya walimu, kuna course ya undagitari, kuna course ya engineering, kuna course ya accounting. Ukiringa biashara yaku na no kwenda kuria biashara yaku no kwenda kugura ka plot gaku no kwenda gwakirwa ka plot kare ogurite kana no kwenda kugurirwa commercial vehicle kana ngari ya biashara yetu sako tore kunengera mbesa maite 10 ya mbesa iro savete maita megana okale na interest ya 1% per month na ne reducing balance. Imperial College to weza naga course ya ugima bwa mwire kana tia health, the nursing, clinical medicine, nutrition, theater nursing course yuti ondezi yeku na nebize ana baba ingebe motie ba bena certificate yao bateko manya beze barutha course ireko nebeze Imperial College twina course inaondaje jina mwankadi minor arts and course arts and certificate level akamba korotha certificate yeu
na akaomba kuthurutha another certificate na other diploma na aombe kuendelea na other stages of the education. Wena thimu eku eu ne branch number 16 ya Capital Sacco imbie gotoma mpenda kuga ojo nonto wena thimu no kanyakanya star 346 ash ekena koria Mr. Nkonge ni ati okanyakanya star 346 ash okamera orenda gukujeria methinga were kikingi kemwe hinya bitano pika uma account ni bekeja thimu ni areko haja. Embu College tuko na courses nyingi sana kwa School of Engineering, tuko na mambo ya electrical engineering, tuko na plumbing, tuko na building technology. School of ICT pia tuko nayo. Kuna course pia inaitwa caregiver ambayo tuko nayo inaenda for only 6 months. Unafanya exams za NITA na unakuwa accredited. Pia tuko na course kama hairdressing and beauty. Tuko na catering and accommodation, food and beverage. Tuko na social work and community development pamoja na supply chain management. Muthiene kuma Kirinja ya Weru nonkatho akeche mwanya kiria kariba Tharaka-Nithi ni kuba mukira na nkero na gwita na mbere kuba imba gitumitha iji bokungwira mianke 10 nitugucokeria nkatho mashabiki bonthe ni untu bwa gutugwata ugeni bwatu amukira bwatwenda na kinya gutuonia ati babwe ni bwithirite buri etikikwa akire gutigira Weru TV na kinya Weru FM 96.4 ni gwita na mbere gukura na itukuga ibwega muno no tubagwitania na batu rugendo ruru ra miaka 10 na turegeta njongeje mbere ya kiatho gitu gikinene gia ntuko ya kiumia gikungwira ugaruruku bubweru twaromba gwita na mbere gutugwata mbaru wigwa bwinde bugwatio geni hazandene ya TV yetu bunde bombekete nonto bawugwe nonto batwe tutina ugwe tutiomba kwithirwa tukigitaga mibango yonde ira tugitaga gutigira no kumenya kila kitu kira gigwita na mbere county ya Tharaka-Nithi ya Embu ya Meru na kinya ndeguro ya Kenya iriyo. Thank you so much nonto bakutugwata mbaru for 10 years na tupatane Sunday. Are you ready for Sunday? Keri potrande to Weru reakwa rietwa ni mutuge kare atongeria akiama na baraba ushwaiti mwanya na kiama kia DCP dwarinda bakinyire ntereche wa munyoro muchiko mutongeri wa kiama kiudi Rigathi Gachagua akiariria mantu mwanya hera yate wita boya Deni Amiru irio mpithukiro chemeitha akiwa ni bahati kuthirwa akiwa Meru ni muchiyo wa DCP na bakayukite bionde Meru kuma MCA witietine kia gavana akiari nyuma ya kuriongero kwa mushintire chwa munyoro county ya Nyeri nemba mabatongeria na akiama bake make DCP kuma county ya Meru na bare maudhio jao jone ni kurika kunganiro ija moja mantu jaraba kuona jate gwita bwega kwa mushi county na eje Rigathi Gachagua nari mutongeria wake make DCP nona kete kurega nane na endekithia kwa garwe rais kieni kia ndege na kieni kia muchetho jwa ngofu ntere che Meru akiuga ni ntubite na bataburukire mu Meru thai. People of Meru do not need a state lodge. It's a luxury that they are not interested in. The people of Meru do not need a golf course. Those are luxuries and they are not a priority for the people of Meru. The people of Meru want water for irrigation. They want good roads. They want good prices for miraa, coffee and tea and milk. They want good hospitals. They want a good environment to do farming and to do business. Ariuga boko makani mono ni atijaja reta na mre rungurwa PS wa mito getonga Mugambi na umete county na eje ya Meru. Cannot be used by Ruto to destroy home, the livelihood of his people. So we are calling upon President William Ruto and his fake deputy to abandon this issue of putting up a state lodge in Imenti Forest. Completely. And if they want to put up a state lodge, they can put it up elsewhere. Because this is not a priority for the people of Meru. Ajange jareka Gachagua na ora wari munini wa raisi ya rereti ntoto chegi okaria na wakibwa anto agweka ajiba murimo jo Ebola county ya Laikipia. I'll have no alternative but to call upon the people of Meru to defend themselves. Yes. Because if their government cannot defend them, we cannot afford, we cannot allow these killings to continue. These killings must come to an end. And I'm telling the fake deputy president to be very ashamed that he claims to be our son, yet our people are being killed like chicken. Our livestock is being stolen every day
when he is busy with the helicopters, bribing people with rice and beans and money for Ruto's re-election. We have every reason to believe that this Ebola Center is a strategic plan by William Ruto to wipe out the Mount Kenya community and more so the people of Meru and Laikipia. Muthia buru arikina kuga jake make DCP baibangite bwega buru. I want to assure our aspirants that we shall have free and fair nominations like we had in Olkalau. And we want to tell all new aspirants they are welcome to the party, the more the merrier, and assure them there will be free and fair nomination. Antonia Toto cha Weru TV, ni Edwin Gatobu. Akiama na watimbaruba kiama ke PNU itene mwanjeru warene bambirite musafara yo kiama keo raba wetuwe ni muchui weteke urais na kiama ke Jubilee Daktari Fred Matiang'i kiri ndiunga ntere mwanya chia kagaene mikindori kianjairu ire na Isiolo pakiari atongere bani bonekete kwela thirikari mibwe neonto boritingwibo raba kuwa botea irite misafare yetanambere mwankantu kwa Jumatatu ya kiumia twitite. Brian Kimathi na ribotie. Ni musafara jwa kiama kia PNU gitongeretwe ni urio guchwa giti kia ugavana ja kaunti ya Meru ni Peter Gatira Umunya agwete ugeni Fred Matiang'i na kiama kiawe kia Jubilee. Tukwembere bakiambiria kagaene Tigania West na areba iri baba bonere kanyaga kwariria karibantereu Munya akionekana kugwata Matiang'i mbaru kiri giti kia uraisi ni kiria kuga Ngugi yawe ni jekene na bakomba guitaniria Ngugi. Sini mchapakazi. Basi tunataka huko juu kiti ya president uwe na mtu ambaye ataweza kurekebisha Kenya ndio Kenya iweze kuenda mbele. Sawa sawa? Na arena kumatianya arombere anto gwika thiri na kugia ngwataniro kinyaka gitaka kaka siasa. Nawaomba wananchi kwa sababu wakati huu tumeanza mjadala wa uongozi wa nchi yetu. Tufanye hivyo kwa njia ya heshima, kwa njia ya amani na kwa njia ya kukaa pamoja. Nteresia Mikindori atongeria baba bakenyerire rwalira kuthithia ugaruruku kiri thirikari. Nimeharibu elimu. Nimeharibu elimu. Ufisadi umejaa. Ufisadi umejaa. Nimeharibu afya. Nimeharibu afya. Inatuletea ugonjwa. Inatuletea ugonjwa. Musafara juu kinyire kinyake anjae na aria Matiang'i amenererie kwaga gukaria na wamba bwandithia akiuga thirikari batere gutegera wakibwa kambe anjeshi bure untubwa gitumi nkurukia wakibwa nyombe ya rais Meru nawe Munya kumeneria gwika kwa ajiba ebora nteresi Laikipia. Badala ya serikali na mheshimiwa rais wetu kufikiria kutenga shamba kutoka Mount Kenya Forest kujenga State House, si tujenge kambi ya jeshi hapa na tujenge kambi ya GSU hapa ili wawe ukuta kati yetu na wale ambao wanatuibia na wale wanaharibu usalama pande hii. Si ndio? Ngokwenda mwitho yo imenti na mwitho kuru witango twakirwa nyumba chakura ate twakirwa of course yo maendeleo yau kero maendeleo yaikwe na alika kaibyo yoribi kwa itinara na atokora irwani maida. Sisi tumekataa kuletewa ugonjwa wa Ebola pande hii. Wale wako na hiyo ugonjwa wakae huko DRC, wakiwa wa Marekani, wakiwa kutoka wapi, wakae kule ugonjwa iko. Huko ndio quarantine. Na nyumene bakerekeria nteresia Isiolo. Hapa Isiolo si nyinyi ni Wakenya wenzangu. Si hata hapa ni nyumbani kwangu. Sasa mtu ambaye anatuwekea mawe kwa barabara pale, eti tupiwe mawe tusije hapa. Wananchi mnakubali watu wajinga kama hao? Kiripoti la Nteto cia Weru TV, Beta Brian Kimathi. Akari nterese mo abatongeretwe ni mukaririte wo Samuel Komene bomurite kubato weni ndiongo ya kiama ke PNU ntere chemawa bakere bo wita atongere bodyguard Gachagua Fred Matiang'i na Peter Munya nibo wati weni bonene ntere chemawa kenda bananiria na akari. Dennis Mugendi na ribotie.
muciene mawa ikomwe kwirigiritwe ndiunga yatongeria bari utererwaga na thirikari na akari nabo bariuga ibabagwete ugeni bekite wirigiro bunene kiriga Gachagua murigiti kya Rais Fred Matiang'i kya ungavana Peter Gatira Munya wa seneta miungi na tongeria bangi na ngweretwe sana nonto twena Gachagua ageni babengi beyita mawa Friday tubeterete boya kwanza Munya katira ngavana wetu uratuteta wokeria neguru mawa yendele no tutomwendete muno atwena seneta wetu aletwa miungi mtarajiwa ni coming. Tunashukuru agwetha opposition ni akinyire Meru County abwe Meru County uratiche Munya no muntu kandi ayokie karamu na karatasi anjire kwandika manto ya Munya ukumire 2013 kotare thirikari ya tonyere etare obisi etare ngare etare kinyampi Munya are wukuba ejere arathondeka interview bionde kuma Munya umire 2013 mwaka 2017 tutaona maendeleo yange ya Munya twetaira ibi tomete Munya twetera 2022 twetera ora yakuya nende twakorita nyumba eku oye wichekera kembaloti yake owacho akoga mame kura twakoringira oreta ndene tiga mukarigiti wa PNU mawa riuga ni bagwete riboti kuri na njama ibange ni atongeria bangania ya kwaraga ni misemanio indi bubutemakania kwiritu muno nto bwa munene wetu Peter Munya gutretera the United Opposition yonde ikugwirikana kwina timu ikubangwa cia kuthangarania mucemano ya opposition lakini gutena thina gwakaba tena ngwenge kuruta petha bakaomba wanaweza panga lakini tutajipanga pia sisi. Dennis Mugendi, Weru TV, muciene wa Maua, County ya Meru. Boya Dennis katone kanya kabireka kunoka twicokera ni nteto ige kubangira kariba ntere cia kariye Tiania West. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. maigeneja murujo thuci kwina mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakirwo kwina mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe. Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya groundi na bogaiti tigania East na West. John Vega agakuretera chio kuma ibarine bya taunine indongi ya chuka. Nicholas Nchabari eritho mono nawe Martin Mugambi emuraini na gukuretera chamara. Rita Mwaniki wa Mushiri riri ni ritho ryaku kaunti ya Embu. Muthuri wa Muriuki kuma Kinginanginene kya Meru North Imenti. Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti. Antone Kadenya kuma Mbesene maite na mena maja kaunti nene ya Nairobi. Kuma nja ya Kirimarabore Gaki Mutegi. Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomero Igembe North. Brian Kimathi agakuletera nteto indongi jairi mabeme kindo ni nareare. Duncan Mwathi agutambura cha Igembe Central. Makena Wambabu agakuletera cha Tharaka gwa Kunyomba. Banta Murangiri uja agakuletera cha Buri agaiti na kaunti Muturi ya Isiolo. Ekomi na bana supu omabwetekeka kumantore na sietu kuija kirigwe imwe kwa imwe. Tutitho maganteto ou itwenteto. Weru TV tukinya miaka 10 ya kudhariana kureta Meru werone dhariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera udhibubu wero teto ireshe gwetekeka na shioma twakuriongera kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwaga mu Meru igo tutika station nambe mwe mwirigone jojo
musafara jo tujugeta uju Jumaine tariki 2 mweri wa 3 tukambia Kagoma, Charia, Mitongo, Nkobo, Egoji, Kinoro, Mikombone, Kionyo, Kithirone, Githongo, Katheri, Kithaku na turekerie Kirogine. Na Jumatano tariki 3 mweri wa 3 ni Mudhara, Kangeta, Lare, Mutuate, Antubetwe, Kiongo, Kiengo na turekerie maili 3. Na Alhamisi tariki 4 ni Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhima na turekerie Giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuko ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyetete twe ne njara ya mwathani. Atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na Jumuogo tije Wero tugukunda yo geta wekunduka na umbere. Miaka 10 ya Wero TV. Aja ichwa. Urameteria na tutwekuretera yo o awore. Kuna changes kidogo tuaretero madam. Wewe ni nani? Unagusa serikali kwa nini? Bada madam. Piga magoti haraka. Nimesema piga magoti. Piga magoti. Chibo nkobotia na ndene chokete na mururu mojo monene. Jeketa tira. Madam Judy. Yes sir. Welcome to Misri. Asante sana. Nora misete chibo ugachokia. Ndejile sifundi stange na mama kai. Dai kuromba nyo mpewa budoki. Ndio bundoki tukagamba. Aya machine office ya. Habari. Aiko nyange umbere. Nyange. Hebu niite mume wangu. Yo. Nyaks, niogwe, yani ogwompa iringoroba ombakira. Amansion, yani amansion yombakira. Ndombo kwa ndemba cha. Doni kabangura mbere. Kwenda sitaki mchezo hapa, sitaki nini? Mchezo. Sitaki nini? Nisiwahi kukuta huko polisi lesi ndikoza wapi? Ikombe na vile vile. Weka Mungu hapo. Ni mmoja sawa. Endelea kulima tena kanya kwa dhimira mabushwa. Ingine. Pencha PFM. Fomu ile kwa ndo kanandeka na. Nangwe morome nkocho wangu. Yani ona wena ngwe yani utikona wena ngwe kunyonga wore. Na ndege pindi gya kukira wendete igechokete ruone kaire kwamberia tariki 7 mweri wa 3 turekenera na gukungwira miaka 10 ya Wero TV na Style. Wewe mmoja wa unachana ile. Ni mkubwa wangu. Kwenda. I'm senior officer here. Utazoea, utalijua jiji kijana. What is that? Ibange nonto sande chiakuna nde twina appointment nagwe. Mubango jo chibonko botia oreterine Raha Premium Kavagara. Raha Premium kwa raha ya familia. Nandera ino mabati nene kita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Extra Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwinagwe. Yetu Sacco, your success, our pride. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kilaba nvanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Akari kamwimbi ni beti tena bere wite Kyoto kemwekuru na muthaka baraborwe rwentere ukuo musio bai kwithukirwa bakiaria tongeria bora mubunge wa chuki ya Bang'ombe Patrick Munene buite batikwelewane ata mwankanende uti muntu urekirwa mpine na wika wirane bakiwa batira bora babwithiro nyumobo ni bakwithira bakiwato. Nicola Chabari na ripoti ya Kieba. Watu wawili kuuawa kwa wakati mmoja ni jambo gumu sana. Kwithikiria kwingi kiriro na akinya augwaja abwingi bojurete kiremoje wa Vivian Nyawera kuma ntere cheka mwembe kuma tariki 21 abaithukiro muji wao nyina gwake auragwa na murutingwe wake omwe na ntugo ye munthirio bakuthika wa ntere cheka mwembe. My lovely mom, huyu ni one of my staffs. They were murdered. I wish hata wangegonjeka ni wapeleke hospitali dhani kuuawa. Please, na kuomba mheshimiwa, intervene please, tusaidie tuone justice. Mabitha ambao kareba kiwa ibathite na mbere na kurutha chonkoni mubunge wa chuka ya Bang'ombe to Patrick Munene na uthitio ntobobo. Kesi yenyewe iko na DCI na DCI hawajafika hapa na county commander yangu yeye mwenyewe ako na concern sana
na hii familia hii na hii maneno ya hii familia. Mnanielewa? Watu wengine wananiambia ati wenye alifanya kitendo wameiona. Sisi hatuwezi sema sahi, lakini mimi najua kazi iko na DCI na ikiisha hiyo kazi utuachie. Tumeelewana? Tukuchunguza uitete Dibola na David na eto mwishe. Hii familia imewahi piga ripoti Chuka station wakiwa threatened tena na mauaji, and it a case that is in record. So tunachunguza nini? How do you investigate something when the culprits and the suspects have not been arrested? What are you investigating? Tupeana ndometo. Hivi unarejea mdhembo tutioja my friend. Hata kama tunachunguza na ikue si yeye, anafaa kuwe ndani tukichunguza hiyo maneno. Kuna bunduki iko nje tu kwa sababu ni risasi ilitumika. So there is a gun that is out. Na tumenyamaza tu. Tunazunguka tunasema we are investigating. Nini tunachunguza? Yote ya watu hata ukimbia wainue mikono watakwambia ni nani. Katu kupretend tagate kumenyeka. Munene na irutete na kuga ate kinya bungeni akaoria kiuria kire minister wa manto megio kare bwandeni. The people who murdered these people must be brought to book. Pia tutaachia Mungu, hiyo ni lazima tufanye hapa. Najua saa zingine tunapea Mungu kazi nyingi sana mpaka ya kudili na wauaji. Wacha tudili na wao hapa, wafungwe, wakienda jua wachomwe. Lakini hapa duniani wafungwe. Hatuwezi ngoja. Next week bunge tutadebate two things. Na nitaka mkome nijibu maswali mbili. Kwa nini hawa suspects ambao wametajwa na community all over hawashikwi, kwani are they above the law? Ya pili, hii police station ya Kamwimbi hakuna mtu alitrainiwa kufanya kazi Kamwimbi. Wacha hiyo talent ya ofisa itumike mahali nyingine, tuletewe wengine. Hiyo talent yao itumike mahali nyingine. Hatusemi mtu afutwe, lakini wacha afanye kazi mahali nyingine. Ingine hiyo kipawa acha itumike mahali nyingine, tuletewe wengine. Kuma Kamwembe Chuka Gamba Ng'ombe, Petan Class, Chabari. Tuko inkai nyuma ya karintere chekarie kwanda manano ntubo wa kibwanda mtere ubakiwa batoru maoniyo nede mbunge wa ntere Daktari Kanywithi Mutunga na kinyite kenda kwarandiria na Karibau akere Mutunga wite mantu ya muhera bakwenda yakayuke kaita mbere thira ya ikinyanira hindi au achume kenda kuona ntubo nebo kuombekeka. John Dega na ripoti. Nyuma ya Kariba kuma ntere chekarie giciko bunge atigana wes bimethika ibithiru kwego bandamanite no ntu bandamu yaka wakathimani karoje ganto kilo bakiraga nane bakiwa batauritio maoni na arabenda mubunga untu kuna John Mutunga omba kwegwa agikinya untu kwa bathikire kirero kiao ende muthenya we muthe mubunga uyu na ikinyite na kuthikire matheta mama na arabatarire tito mwanya bila biatemete bado za maandamano amu. Nasema ni ya kwamba kama hii ndamu imepatikana atuikatai no hapo rea ndamu inastahili mtu wa Karie apate maji kwa hii ndamu, mtu wa KK apate maji, wa Mande apate maji, wa Miadheni apate maji. Inde tubatianie mwona tuinde ito ananue atware itegege wako Oro akundwa rokaringwa ro aitekarie primary aramdane ko hora kanara ko sami oto more ro akundwa mozangene ro kundwa muile ro kundwa karie ro kundwa KK ro kundwa Mande ro kalindana kambo ro kundwa nadene otawo bange bakanywa enduba kenywe tonywe akibacokere mubunge uyu John Mutunga na berete kuigwa matheta mao na mamo makaomba kuigwa makingwa ende manto matiombeka kumania na mitaratara ya murutire ngwa ke thirikari utego kareka karana atia utozo bobo no tonto bodaiki tuenda tukarende nabo aro ro utega ko rada munera loika ko mwera ko sita ko mutogo tu ko joronge edi to zeto ile project kira lakini project yetu toringi na pasona rile kwa mno oriyo tarere da benambi karane ada bejiri ro dai nalo mangatura na ume werune no mwanga bende de rwe itagi ne euro na kwenda pipe ya kwenda mbele reko kumba au no mangatura project yenge ya kwa sambaza rwe reko drama gogea kuwa rwe kijerewe ito to kuna kundelene rwe eni to kundi kaza ndombe singeja kwa weta atia lakini wewe rore ara ro tole right to wewe kia community si kunja do odi kunja wewe babu
Umawe tara te kwithine leo. Twete kandidatie nyathikari andika robaro ikoruto wisire asa ikiara lakini rito tu ndiko na kwena thina ni. Twamutia na muntu na antu bako bobisi. Hello? Kenda bota bosabe now. Kone kana bota walie. Bonya bundo saya kumira. Kende kinyandora bota atia. Ayo ne kosti chanara na kosti chanara ko nondore rote akwenda ko bita no dara ruike guntu kungi. Kiripota na cia Weru kuma Ntere Jekerei gicigo bunge Tigane West mbeta wa John Thiga. Arimba mira kuma mwidio hiyo nyambene ne bomirite ngabona miro mutuma twethinge na kumira bunje kamiti irekirite ya kubangira mira bakere bo weta baeta kotini batano ya kiume twitite kwethira tithira harute yaniria akamite bau ba bondie Dennis Mugendi na ripotie. Ringi atongeria barimi na biashara ba mirabia mene mwanya rungune rwa Mira Cooperative Union nibo kiririte ngavana wa Meru mutumanto ithinkia ni onto ba mubango jo kuthithia cooperative ingi wamwe na kamiti antu bakunungunirwa mantu neyegie intobia mwingi to society ya kumatigania Mira Farmers and Growers Society Cooperative Society Tigania East na affiliated ke union na tiga twambiria mantu wa union ni ambirie gita so batu bana ngavana katuguriara atire mantu ya karwande yakabwethua na mbiro area ya ngo state kwa union ni ekethira ena societies shire rungu yayo in collaboration with the county government kende imya goitethia mutaratara wa Mira mbere ende union yote na kuhusishwa na sheria ici andikia akona page 9 chapter 6 clause 3 anto wengo mbona ngavana kinyongo ena mbiro etothomio ende kethira union ne andikio ri ne union yengereko na botu ichie Kimera ketha ne area union ne imwe ena societies Kithumba ketha ne kawa union ne imwe ena societies Kithumba ende Mira ni union yeyo ya formula kuma 2019 nara weta mbere atu wari twatongera kuma Igembe North ba society Igembe North Igembe Central okona tongeria ba society chionde ibata mwankaburi ute muntu uri ano ntuboko boke wengwa turi ano ntwa kwariria sheriko loketwe na bora union batigurita ngwe kwene ire motwe kirabia Mira bigario nyambene twina muntu weto Karuiro tutukira tukiwa twina muntu weto Mantele tutukira tukiwa twina muntu weto Toba Okiengo antu bo bonthe na bamunjure babaria Nairobi bakarete mbekatero bau bonthe na balawi bau atonina Mantele batibwa kiari Mira nkauri ngavana atere onto otha ayo kubwithia eti ni mandate yaku na power ku utara kamiti lakini ki utara kamiti kau kanya kama automatic ikaya ni kuma ke union watire muntu union atigwo kinyomo ni untu baije ni mukana yo gwita kotini kiumia kijite ko twakinya Jumatano tutakarende tweke karo by Thursday twaita kotine turwamishire uchonde mwanga koti thigire ni ontu wa number 1 otiebwa tomba kotia ni aremi bare waithina tukiona na kwena sheria ria bateto batethia na chegeri ikolokete county assembly etio kinene tukari atongeria union no karende na bautwe na sheria ile kirwe na kwena marekebicho turekebiche kenda sheria chamesha taboya murimi Mira faindika nonto arima Mira bare thina bwana gabana murimi Mira ruara atiba kuri office nonto bakwithira Mira na ile thoko kathoko kakati niko kakobangirwa kate ocio babaria Nairobi bendera ukarenja ko tumanda kwera atire bado tukiarira se turea member ba union twakwera atire manto yao karea obarita na weta member bonza bare ba union bado tutena imani na owe no bere batebuela kuna batekobwela nonto bamwe batemenya manto ya Mira na batemenya mana ya Mira. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Kanya kange kunoga tuichokera ni rono rotara michi. Omyaka ikeja na gukuruka myunda myarage gukurukira baria bejere mbere yetu bamirimaga bamyurudira na kwithondekera utoro kuma kireo ene narua
rukugukia no rujuru rukomejukia na komithongo nyankuruki ndira mugatujungu gikagita kainge mono na yiri tore akwa ankwenda kunenga kintu kirere onandi mantu ya meru inya enjero muthetune oduria munoru murimi saruruko ni sokete rojuro uremi rugo kinya atukuria ontore bobo ajakiri Weru TV. Ni Jumatano cionde kwambiria thaa 2:20 cia ugoro aja ndene ya Weru TV kiri mubango to murimi charuruku na uninele o akithinji ogakorokirwa Weru TV tukinya miaka 10 ya kudhariana kureta Meru Werone kudhariana kureta Meru Werone mumoro we wabata monono ntututanagie nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera udhibu bweru teto ire shegwetekeka na shioma twakurungira kinyantorene gushokia nkatho na kugaibwaga mu Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo musafara joto jogeta uju Jumaine tariki 6 tukambia Kagoma Charia Mitongo Nkobo Egoji Kinoro Mikombone Kionyo Kithirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie kirogine na Jumatano tariki 3 ni Mudhara Kangeta Lare Mutuate Antubetwe Kiongo Kiengo na turekerie maili 3 na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokodhimana turekerie giaki. Juma tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 3 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuko ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyetete twe nenjara ya mwathani atangazaji ba Weru FM na Weru TV bakethro bareo na jumuogo tije Weru tugukunda iyo geta wikunduka na umbere miaka 10 ya Weru TV aja ichwa 10 means complete. 10 years is a milestone. Kenya got a new constitution in 2010. This new constitution is an embodiment of our best hopes. 10 is for legends. Lionel Messi has shaken hands with paradise. Ronaldinho! 10 is significant even in churches. It often represents a season of faithful preparation, restoration, or the quiet building of something great before a major breakthrough. Ruth 1:4. They married Moabite women, one named Oprah and the other Ruth, after they had lived there about 10 years. 10 years means Weru at 10. Cheers to more enlightenment, entertainment, and giving power to the people, because information is power. Weru TV, celebrating 10 years in media excellence. Kirenzeguru enyontine biuria na ubatu bwa ugaruruku mathomo jetu nicho rubungurura uturo bwa rujo tukugwate ugeni Meru University of Science and Technology irene ogitugigia tukia mathomo jeguru jegie kuthithia utwiria na utiabwa kiwango kieguru na kurita machoki ja biuria bya kinande na njira gutumira teknolojia ya kinande. Meru University ni kuthuranira athomi bara bakureta ugaruruku bura bukwendeka muturire ne jothai. Meru University iri gatigati ka Meru na ituthomithagia
mathomo mwanya mwanya kiri skuru chetu ja School of Agriculture and Food Science, School of Business and Economics, School of Computing and Informatics, School of Education, School of Engineering and Architecture, School of Health Sciences, School of Nursing na School of Pure and Applied Sciences. Turi Njeru Tigania West na turi na campus ya Marimba na Town Campus. Uandikithania bo September intake ibwetete na mbere. Nuntubwante tonkuruki turi ingiredi mokire 0712 524 293 kana 0799 529 958 kana 0799 529 529 kana uriongire mutandao wetu ni www.mast.ac.ke. Meru University of Science and Technology, Foundation of Innovation. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! East Africa Pentecostal Churches Calvary Abundant Life Worship Center Meru bawatanirite na Meru Jordan Hospital ibakubo watogeni kire mubango jwa kweja na mautungata jogi mabamwere utheri Jumamosi tariki 6 mweri jwa 6 mwanka jojo kwambiria thaijire chiaro kire mwanka tha 10 chiogoro mautungata maria bakethura bakeja na ni general consultation lab services utungata bwa magego na metho physiotherapy orthopedic ithimi bya HIV na screening ya cancer. Utungata bobobu kaijanirwa kianine ya kanisa ya Calvary ire 300 meters wa kurukage Antune Market akuwe na Western Bypass ndagachene ya Kadhita. Kumenya Mount Nkoroki aranire na Bishop Geoffrey Muthenja ukurukira namba 0731 630 997. Buindheibo watiogeni. Tukuwate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonde yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya 3 na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijire na ndariki ya 15 sharukire mwanka the mwana nusu chiogoro na chontuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijire na ndariki ya 15 sharukire mwanka thaijire na nusu chiogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwanka the mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it.
kweno batu bwaine mici kwibanga kendo karia na bo na ruyiro akiaria ntere chia kianjage murekeria wa Kenya Connection Kings Children's Home Center Amfrey Muthengi awitendwa na mbathukano inyingi kirimici irumania na baingi kuremwa ni kwibanga. Martin Mwambi na ribotie. Tori maturani na nkinya meci ibabateri kumenya kithomo no menyo bo kumenyera mbeca kirimici yao na bubu ikuringana na kiama ba muci wa twana twa Kenya Kids Connection kiri muci wa Chuka. Muthenya muthe turametite ni kenda tumathomithie mauntu ma entrepreneurship kana mauntu ma kibiashara na gitumi tumathomithie mauntu ma kibiashara kati ya ciana ira tutethagia na children home imwe ni kwigwa ite maumite micii itina binya na itina oboti batongoretwe imurugamiri wa muci uyu wa Amfrey Muthengi augite ana bamwe barabonaga kiri muci uyu wao wa Chuka bamwe baumaga kiri micii iremwe yaraganite nuntu ba mathina ma mbeca untonu uga strengthen families igatuika strengthened na ciana inu bantu tu tuitethia igatethekagira kuma na umishie kiaria rentere cia kianjage kiri gicigo mbunge kia maraugite aciari bari bairi babateri kubangira na gutarania mathabu ma mbeca cia muci wao na buraba gucibangira wa muntu elotere kiroto kiawe kana family ene family malote kiroto kia bolia mankimenyera muci wao na kiroto ki mankilota bu mankenda kuona muci wao wikari either miaka 5 kana miaka 10 na tukamera wana family inu iri na unthe muno inu ncherekanu ni possible magetikia ngai na makelotera kiroto kiega na makaruta wira na njara ciao makarutha biashara na makegwa maina business idea ngai ni walathime idea tenu na wironu obote gukula muno arikiritie na kuga kamicie nibo baigi kubangira mbeca mono kiri arume nuntu ni tuonaga cia arume wanotemea ku mateguca na mbeca leo ndema guca mate na mbeca lakini cia madam kana cia muntu muka ukethira mbeca inu igacha ikegulaga maguta cica ikegulaga chukari ibirekana cibitari itume ithie cienge bicini lakini tuli arume teka tugwite anuntu cietu itikinyaga mici ni bateria ikinye nikenda mbeca inu cionthe iringanirwe koguo ni tutho kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ekari nturene irimba hondini yankondi ni bwana nite kuria kwandroko ni watia stima ntere pakiaria kariba wite na boba rithini kabunene nontu bukuthoma kiundune ndibo mauta yata yena goro inene Kariba irimba wa Diankondi na ntura iria ithiurukirite ni bagutariria gutigirwa nyuma kiwikiri wa stima wa dieno na thina yetu ire turetete muno itwanganitwo na twina rurubu nene muno nuntu stima iwikirwa cia stimero irimba primary igukuywa ara ciathirire antu bo by next maitureru kuma kaberekini kagetagwa ntenderuni kuthibwa kiuguni kuthibwa karau otie stima ciagana gwikirwa guntuku ni bagwetete buria bakuremerwa kuruta ngugi ciao na ntu bwa wagi wa stima ta kuremwa gutumira macini cia kurithia na kuthangika bagitumira taji ntandika kagita karia bakwithwa bakithoma na mbeo mbithi kuremerwa kuruta mawira mao ma mitandao ya kithaino ntandika ni wira cia muntagu bachucho ono munde turi ijo tugutumira imuthara koriku kana imwana inchuriku wa Kenya aguturi autumira ntandika namba 2 machini ng'ombi turithitio oku cieria machini itwagurire cie nyumba nyaki itwandire thara imendani no kuruma ibanga bamwe bariuka bagete mangana ibanga bachuchu betu bationa gya kuthoma nakio no tutandika bathomaga na tu na maguta namo tukoni maurire uticheria maguta mata tagaturinde kuma nkondi kuya ina kuruta maguta tikuraya muno irwa nyuma muno no ntuinya laptop tainu tuina cio lakini nyomba iri guthio chargerwa na aroretwo 50 ukaruta 50 charger iro thimu kirantuo kuringana nabo bagekirwa stima ino bakethwa bagitetheka mono kwiga mabiashara stima kaya tukwambirwo connect machine inu nigo nthamite ntura ya irimba kana gatondoni ndathi kurugura kinyosi kwanara muchubi antu bantura yetu bonthe bouma ntura ya irimba naga gatondoni bakathi kwenjo nara muchubi
kana kibukona save mwanku wa thimu tio ni nyakanya thongira thimuni onto mwanki wa thiro tio no charge thimu inu kairi bariromba mubungu wa Gitonga Murugara kubekira stima ino kenda batika kuthina itukuromba mheshimiwa Njinji Murugara nonto na responsibility ino bora gutethia matura mamangi wabora gushughulika kinya county yetu agitwaga kura na arora kana bora gushughulika constituency yetu na tushughurikire tantu betu rere atwikire stima intuma yetu turira kwa Gitonga Murugara na turirikana na stima nturaina yetu no twaturia turetana titoretagira nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabua. Rais William Ruto na kinyete nthigurune ya South Africa na rawatiwe nini rais wa Ndeu Ramaphosa kiari Ruto nona kete wikira ngwataniro ya nthiguru cili na kubekira wirane kuritanire ngwe na thirikari yawe. Ruto na tariti mibango mwanya hira nthi cili bangite kenda kulikithia ngwataniro no rumwe ateteka Ndeu cili. Rais William Ruto no ugite bakenderea gwitaniria ngugi na thirikari ya South Africa kirendo angi mwanya irio biashara ontwira michezo na kinya kithomo augite zeza kirindi unge wa South Africa arabekanirite kirore kwenderea gwitaniria ngugi na nthiguru eje. Mr. President, your automobile industry is a big sector, and my Minister for Trade here will be looking for opportunities on how automobile companies in South Africa can work with their counterparts in Kenya, even on some of the spare parts that can be manufactured out of Kenya. Today, we know that there are many spare parts for the automobile industry coming from different parts of the world. It is our belief that those different parts of the world should include Kenya. And some of your automobile companies should find in our special economic zones, in our export promotion zones in Kenya, a space for them to manufacture, especially for the Kenyan and the East African market out of Kenya. Nkurukina akathiretie ngwataniro nthiguru icio ijirire yaitire irigiria bia gutonya na kumagaruka kwa kari. It may have looked like it was a small decision, but today you can see, Mr. President, it has created a very big buzz between our two countries. As you have said correctly, it has given us an opportunity for people-to-people movement. When I was asking you for this arrangement, I didn't know that it would benefit South Africa more than Kenya. Today, there are more Kenyans traveling to South Africa and spending our money in South Africa than there are South Africans coming to Kenya. But the positive side is that in the process, there are more South African companies investing in Kenya and working with us in through private-public partnership. Antonia Wero TV, Mbita Bantam, Murangiri. Daktari Kimathi na uritia kari kumaira kuthima murimo wa kansa kurio kenda muntu awatikana na murimo uyu atutiro kurio kenda kuonokia moyo. Akere Kimathi wite meru muno mwiri uyu wembe ni kukujiro mbachua cia murimo wa kansa na ukene butuma baingi bacio tungata. Duncan Mwathi na riboti. Murimo wa kansa no tuikete kiganka makinene muno wa kaunti ya Meru na muno rutere rwa Gembe hara kuringana na ripoti. Kaunti ya Meru ni imwe ya kaunti ritongorete kiri murimo uyu wa nyimba. Ara murimo uyu tigete mici mingi muno hirenkia mukeo na ende Dr. Martin Kimathi na rutete guge bwake na mataro kiri murimo uyu kiri antu ba kaunti ya Meru. Family nyingi misie mingi antu abo ingi bombrite kwitha abetu wa my skin ya muthia kabisa no murimo kansa ayo strike na family mtu wende atiawa my skin kabisa na especially yiki akomenyekana stage 3 kana stage 4 no tukasita monka come from stage 1 to stage 4 ikamenyekana stage 3 to stage 4 muntu obada hospitali ko baba kwenda interview ndaba kwenda miunda community yochanga arambike ndaba mutetheria so riayo yake community kana ko na muntu nturene economically mantune ambesa
antu batia wanasara nene kabisa nene muno na in most cases ukivinye muntu uraututia so inkuromba tafadhali antu betu baitokeze kenda bomba kumenyekana as soon as possible na bibi bomba tutethie muno so murimo kansa ni kinyamara na it's a monster ikintu kithirite kisumbura antu muno na kinyamara kinene muno kiri antu betu na ntura sietu ikomba kora tomba kwithia tukithira tuina such outreach activities kenda tomba kudetect mantu as early as possible. Dr. Martin Kimathi na urite thirikari ya kaunti kwigwekera machine cia screening ya murimo uyu maturani na kuthiuruka bakirutana morutano mwanya na gitumia kwigwo kiruthura screening tene. Meru level 5 hospital kwina cancer center na antu betana mbele kuthimwa na inkure kuthirikari kinye yetu ya county yobe kwithe sponsor such initiatives kendanto beto mba kwithira abaite thuka. Dr. Martin Kimathi na kinyiritie antu kwigwo bakibumire na kuraithirwa screening ya murimo uyu nuntu kagita karagwa amenyekana gwina mbere wa kamwiri muno no gumbe kuragurirwa no kethirwo giturwa kagita karaya. Murimo yo cancer imurimo yerengi na nitrita wane kabua. We encourage early detection. Murimo yo cancer yokomba kumenyekana mapema sana. Yombo trito na yukabuna mtu atura maisha mea orari ngitura. So tafadhali nkuromba antu betu na bomba kwithia bari baiturike the nearest even hospitals. Kenda bomba otegero boya kenda bomba ku detect hali screening ikathithwa kwagirite na muno kisibitari cietu ira kwi. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Central mbetagwa Duncan Mwathi. Antu bara batura na mwathe mwanyaru arine bagundikite na madagaya kubatethia witaya mungana yo milioni 20 kuma kirikigina kithirikari kia antu bo mwathe kaite na kau kinyari tone bagundikite na kigina kia madagaya milioni 4 kende kinyabo baitethia uturone. Andu aria mari na mawathe mwena wa irathiro ria bururi ni magwatite utethio wa indo ngurani cia kumatethereria muturireri wao kuma kuri ruvonge rwa National Fund for the Disabled of Kenya. Kuringana na Senator David Musila uria ni umwe wa rugamiriri a ruvonge ruru arauga indo ino ni cia mwigana wa milioni 20 na iratethia ciana wana andu agima. Wa uguo macukuru ngurani maria mathomithagia arutwa aria mari na mawathe ni magwatite mwigana wa milioni 4. Hivi leo tumeanzisha utaratibu wa kusawaza vifaa katika eneo pana la mashariki, ambapo mumeona katika lori hile tuna vifaa vya inagharimu shilingi milioni 20 katika institutions au mashule ambayo yana walemavu. Tumetoa shilingi milioni 4 kwa wasimamizi wa hayo mashule. Nia yetu kama vile nimesema na nia ya serikali ukipatiwa bidhaa hizi ni kukuwezesha kuinua maisha yako. Nao andu aria mekaraga na andu aria mari na mawathe ni maragwata utethio wa nao niguo kwambiriria biashara ngurani. Ino ni kuringana na Eastern Region Commissioner niwe Jacob Ouma. Ino niguo mabote gutethagiriria aria mari na mawathe kwa uvuthu na kiria kionthe mangikorwa makienda. Tumeona ya kwamba vifaa vya kuchomelea hivyo ni vifaa vya ufundi vya kufanya kazi. Tumeona hali kadhalika vifaa vya ukulima ambavyo vitawasaidia wale watu kuweza kutangamana katika uchumi na kuweza kujichumia riziki ili waweze kutangamana na jamhuri kwa mujibu wa wito wa Mheshimiwa Rais ya kwamba hakuna yeyote atakayebaguliwa, iwe ni mlemavu kwa misingi ya dini, kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya kabila. Na varia aria matethekete maracokia ngatho muno kuona muvango uyu guonthe ni ukuthie vandu vanene gukiriria miturire yao. Mothe natethekana indo cia kurima, natethekana wheelbarrow, natethekana vombo, hose pipe, oma, icembe, giciko na sprinkler. Njokirie ngatho ni mbuge Ngai ni mwega indi cionthe tondu natetheka mbere ni akoragwa ndangivota kuruta wira riu nonta konguruta. Mothe ni navota gutetheka na welding machine iria nguthie njarie kimwana kiria gikite welding kiumire vau vetu town kirute wira na ni mvote kugia kindu muvuko tondu wa mahitaji ma vana vare. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki.
wa Musiri. Bwerita unoto ginya muthio nteto chewo the muguchokerin kadro ntubuku do watanirite na batu munoto madithi okadipurity Richard Nani Mutembe Edward.